Saudara, perayaan kemenangan Meksiko atas Ekuador di babak 32 besar Piala Dunia 2026 berujung maut. 4 orang tewas akibat terhimpit kerumunan. Perayaan besar-besaran digelar di Jalan Mexico City usai El-Tri lolos ke babak 16 besar. Namun perayaan itu memicu kepadatan massa hingga sejumlah orang terhimpit. Otoritas tempat menggelar investigasi atas peristiwa tersebut dan akan melakukan tindakan preventif untuk mengurangi risiko terulang saat Meksiko berjumpa Inggris. Todas las atenciones, lamentablemente, ocurrieron 4 defunciones. Los 4 lamentables casos ocurrieron en las inmediaciones del Paseo de la Reforma. 3, como ya se ha informado acá, se debieron a asfixia. Se trata de un hombre de 44 años de edad, una mujer de 19 años y una mujer de